Haga jingle kai Indian Premier League haprenga Delhi Capital Persia eka KKR. Haba phai shagna ga jingle kai ka Kolkata Knight Riders kabare ga klub jong Shah Rukh Khan kala khor ga nam job. Hadin bagalala ban pelim ni ka Delhi Capital. Haga jingle kai AFC Under 23 Championship semi final haprenga Indonesia Persia eka Uzbekistan. Haga ga jingle kai ka Indonesia kala mat eka namrem hadin bagala sya pelim hakmat ka Uzbekistan da arlanot. Baleng bagan yang jing job ke Uzbekistan kali open Rung syaka final. Agawai par ke jingle kai semi final hapeng ke Japan Persia ke Iraq. Haba phai syaka ke jingle kai semi final ke Japan kalau khur ke nam job. Hadin bagalala betelim ni ke Iraq da arlanat. Baleng bagan yang jing job ke Japan kali open Rung syaka final. Badkan ya kun Persia ke Uzbekistan. Haga jingle kai EFL Championship hapeng ke Preston Persia ke Leicester City. Haga nega jingle kai ke Leicester City kala khur ga nam job. Hadin magalala bat pelim ke Preston dan Lailanot. Bad haga nega jingle kai Argo layo bentiap lengba Werdi naga benta ke Leicester City kata haga minit ke balai pendriu. Bad haga minit ke basan PUR. Baleng baga nega jing job ke Leicester City kala yo ra ke nam ladu jongka EFL Championship benta ke Samoy bad kumjuru kala Kyubang syaka Premier League haga Samoy ke Banuan. Haga jingle kai League 1 hapeng ke Marseille Persia ke Lens. Haga nega jingle kai ke Marseille kala khur ke nam job hadin magalala ban pelim ke Lens da arl kawai. Bad haga nega jingle kai urang le kai bekensa jo ke Marseille Aubameyang ulia ban tiap ke gol ke baningkong tang hapo 10 minit. Haga jingle kai La Liga hapeng ke Real Betis Persia ke Sevilla. Haba phai syakna ke jingle kai baro artli ke Kynhun ke khai da marshi gol hadu kot jong ke jingle kai. Agawai par ke jingle kai La Liga hapeng ke Barcelona Persia ke Valencia. Haga ke jingle kai ke Barcelona kalau khur ke nam job hadin bagalala bat pelim ni ke Valencia da saula ar. Bad haga ke jingle kai urang ile kai bekensai jong ke Barcelona Robert Lewandowski ulia bentiap Hattrick kata ulia bentiap haga minit ke basau tu kendai trapeu ar. Pada haga minit ke kendai peu plus lai. Haga jingle kai Indian Super League semi final second leg hapeng ke Kynhun Halen Nongtdu ke Mumbai City Persia ke FC Goa. Haba phai syakna ke jingle kai Mumbai City kalau khurbiang ya ke nam job hadin bagalala bat pelim ya ke FC Goa da arlanot. Haga ke jingle kai second leg bad hadu sanla ar haga gol aggregate. Pada gini ke ar gol jong ke Mumbai City layo bentiap nengkong haga minit ke ban riu peu kendai Lengbo Pereira Diaz. Badia ke gol ke ba ar layo bentiap Lengbo captain jong ke Mumbai City ubade urang ile kai na ke Jela Mizoram uchangte haga minit ke pra peu lai. Ba Lengba ke jing job ke Mumbai City kane kun final Persia ke Mohon Bagan Super Giant aga South Hattrick menai me bentau senem arajar ar thau sau.